Kajing temu jong ka sarkar kami hapo kajing ilam Narendra Modi umitri rang ba jong kari India pan kelano ya ka kerteng jong kari na ka India sya ka Bharat. Bat ya kane kamat anwanra ha ka special session ha parlimen ka bansalong ha ka khat pra tarik adu ka arpau tarik mentau benai. Sibun ki balapan pau la ki jong jingsngo na ki political party ki knuhun seng balang kumju na ki riu pai ba jong kari. Don kibala ai jing kersan mat don ru kiba om soi hap satia ya kane ga jing temu jong ka sarkar hapo ga jing ilam ka parti BJP hapo kari India. Komju na po ka jela Meghalaya ru sibun kibala pan pau ya ga jing bam soi hap ya kane ga kerteng na ki kenhun sing balang ke sing saing perthei komju na kiriu pai ba hari don ru kibala kersan ne soi hap ya kane ga jing temu jong ka sarkar kami. Kat kom na ki kubor ha kini ki singi kibala dep ladan ru ki MLA jong ka jela kibala soi hap ya kane. Kumbala pauru haki kubor nin kasngi na kaliang umentri rang ba ka jela Meghalaya walapan pau ba ka kantin Bharat kamde ka bapla kadei ka kantin ka bla don lupa hapo ka constitution jong kari India. Henry ka superno ladangi keren da ka sin Hindi ngi ong Bharat baladangi keren pat da ka English ngi ong ka India. Susu ula ongru uba uju penun kam ya ka kantin Bharat haba Ukran ha kino gi jingelang da ka sin Hindi namarkane kam kta yano ru Henry ka ya irengkat kat kom kariti sensyar jong kari India kamdon ka jing bakla ne jingta lada khot Bharat ya kari India Henry ka dei kar kom kren ya ka ktin langi khot Bharat ne India pen pau susu ukon rat ke sangma umitri rang ba ka jela Meghalaya kumta lengba ka ne ka jingkren jong umitri rang ba ka jela Meghalaya ngisong thu ba umitri rang ba ka jela uai ka jingkersan ka bapura ia ka ne kamat ka ba ka sarkar BJP hapo kari kidon ya ka jing thumu pen kelano ya ka kerteng jong kari na ka India sya ka Bharat. Our nation is India and we work with India. Very clear on that. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं और देश का क्या हो रहा है मैं बोलूँगा कि हमारा देश भारत तो मैं हिंदी जब बोलूँगा तो मैं भारत बोलूँगा और जब मैं इंग्लिश में बात करूँगा मैं इंडिया बोलूँगा सो आई थिंक देयर इज नो एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर दिस इज इंडिया व्हिच इज भारत आई थिंक देयर इज नो कंट्रोवर्सी आई थिंक वी आर क्रिएटिंग अ कंट्रोवर्सी वेयर देयर इज नो कंट्रोवर्सी सो लेट इट बी we've been working in this manner. See, this issue, if you ask me, in 1947 or 1950 when the constitution came out, at that point in time the decision was critical. If that time the constitution makers and writers and the then political leaders had decided that it should be Bharat, then that's how it should be. But when the constitution at that point in said that India, Bharat, right now what we're doing is we're following the constitution. And I have been many speeches of mine, whenever I speak anywhere in Hindi, I have used Bharat all the time because that's what India is. And wherever I've spoken anywhere in many platforms, I've used India because wherever so depending on the situation we use it. I don't feel that it's a controversy as such. It is question of using the language and wherever, and I don't think there's anything wrong in using the word either India or Bharat. I think it's all depends on the situation you're in. The constitution mandates us to use either of the words, and India and Bharat, and I'm proud of both the words.